Nakon što je bivšem dečku Dragiši Simiću razbila 2 automobila ciglom i probušila mu gume, a potom sve to objavila na Instagram, pjevačica Ljupka Stević postala je prava senzacija. Razlog zbog kojeg je Ljupka ovo uradila je taj što Simić Ljupki nije rekao za ženu i 4 djece, a pored njih 2 imao je aferu sa još par mlađih žena. Pjevačica je sve ovo otkrila kada je u njegov automobil ugradila uređaj za prisluškivanje i tako čula njega kako ugovara da se vidi sa nepoznatom djevojkom u njegovoj vikendici na Avali. Nakon toga Ljupka je uništila oba automobila. Zbog ovog nereda dobila je mjesec dana zabrane prilaska i komunikacije sa sada već bivšim dečkom. Ljupka kaže da joj to uopšte ne para teško.